Obutumwa bw'orukuru rubaju ruhakana omu ishengero rya Uganda Mathias Mpuuga bwagambwa minisita w'ebyobugiiga bw'omwitaka ahabwa orubaju ruhakani. Mpuuga yagira ngu n'ekyo busasa abanyadiini n'ekereziya omu ihanga okwehindura nk'abatari kureeba ebiruho omu ihanga kandi obwo abiikiriza Kristo barikugumiza muno okutuntuzibwa. Kino omuntu bakumukwata bundi hana nibyekuusa ensonga z'amateka oba kuyiga kuli agenda kuwula bamusalira bakumugamba kaita omuntu ondi kino bakumukwata hano ensonga z'amateka agia kuyiga kuli bamuteka agia kuli bamumweta bakumutwara mu court martial. Abana bamupereza omuzaire osasula school fees bakwesera bapate kusiba amahanga bwekyo kimanyire ebizamu bakula bulungi. Nyakato yakwasa faza miliyoni 5 ezi Mathias Mpuuga yasigire yaraganisa obu yabiire narambura ekyanga kya Bunyoro ngu zibahwera omukombeka irwariro ry'abaana hamwe n'abakazi eririkuza kumaraho biliyoni 40. Omuganda abaana bashabwa kufayo kureeberera abazaire baabo na munonga omu myaka ya bukuru. Okushaba okukuhibwayo diini wa St Peter's Cathedral Bweranyangi Reverend Canon Wilson Tumuhairwe aha mukoro gw'okwijuka amagara hamwe n'emirimo y'omugyenzi Lay Canon Eldad Mbine nebi yakorire kanisa kandi okushaba kubiira omu maka gye omu district ya Mitoma. Kigaruka kitwa challenge kugira ngo mbeshe kwe yakozere ebi ati tuza gukora biha bentwa yerundana mwatweta nkitwa bakuru be kanisa no kutugira ngo mutushabire nikibangi tumanyisa ngo mutushabire ebi turakore bitarete bizina ryo wagenzere kugada abashomere ATR binetse barakumanya ngo umuntu no bwapfa kokana abana arebe bikubaho omukaye. Ogwasimira emirimo Lay Canon Eldad Mbine yakorire kanisa kandi nikwe kushaba abana be hamwe n'abandi bantu kumwegeraho. Ubundi omurezi tukokuba kuwagambira okutwana ntukumanta mukwata obingi ariho byabe nagamba ati noshanga mwamuzira rebera azara abani 10 kabuwazira abakwata obona baheka abakuza abashomesa abahabyoni atukongane cyakarushanga abani 10 bombari mwo kukiruza umuziro. Abana be hamwe n'omukazi bamusimira hawe byakozere hamwe no kubanywanirira. Nyongera kusima abana aba bona ko kumukubareba ruhanga niwe yabatwire omukubora n'omukubashomesa n'omukubakuza nimbasima munonga konka rukundo nerekaho kwijuka ukatoko hatira rukubasa kwiba abatire butabo twandikire mu gwakazarwa kumurwendana na mwenda kandi cyabanza cyo kwa kabiri umwaka gwire yatwarwa twashobye gucelebratinga cyabanza cyo kwa kabiri konka twashaka kiri hagati yawe turagira mu gutafayo twazike biromera byo kwa kabiri. Gashakwanwaga ba Ambrose Katoto na Erakiza.